Candidato independente para Presidente da República, General Lere Anand Timur, garante se menang eleição presidencial tineng riun rua ronol resen rua, tambah hetam bensang husi abo kairalan no kayolo. Candidato Presidente República período tinan riun rua ronolu resin rua to tinan riun rua ronolu resin hitu o número sorteio walo General Lere Anand Timur declara idane durante campaña eleição hahu iha município Manatutu loron rua fulan fevereiro tinan riun rua ronolu resin rua. Mansanana e Los Palos, tamanya fo benção ba abo Ramos Horta. Ainera ia rai Manatutu, tamba simu benção si abo Kairala. Ramos Horta sei lakon. Benção, Lere sei menang, tambah Kairala maka fo benção. Kairala kayolo maka fo benção ba Lere Anand Timur. Luolo sei lakon, tambah Mario Luolo Lisa Lahanesa. Dia ini bandeira hak kodi datang lima ne makamuntu kali Timor Pos Timor Bot ya rai bot ni Clara Lere husu ba Manatutu oang aturona siranebe ulu komanda luta tang senirte ho pelipe mai husi freteli mais freteli. Senior temos mais fertilidade. Kami dia kata, saya PLP di umari sangketa, senior umari sangketa. Kami mau alih ini. Saya nama kalau saya mau alih, laos osa ne osamia. Mai be ran o isi makisi anu. Ami se lasoi malu. É cedo, mas sei verify ano. Mas bem quando está meti, ele tem princípio kita não só verify malu. Ele vai malu veterano sira, Manatutu, balcão de BNBD que fala agora nem. Vigilância, cuidado, Rona Macami e minha mão sira, leve que uno comanda ele. Lalita Rona e Macelo. Lalita Rona Laura. Alika Rona e Macelo, Rona amin ahira ni Bexeno, Rona amin. Bahira Rona amin, ini se la otuir dalang dan ebeke mos, dalang dan ebeke lo. Ini Rona e Macelo, ini se muna bakai kuah. Tanpa sila nunca terso ini. Ami se nema terso ini. Ini yang paling malu barium sini ran fakar yang ngelek. Kami dan General Fituntolo nemos dehang niatane na faten siranebe lakong ona sirane vida barai irane no tutur iha kabasu si loro sae to loro monu ho di servi rai Timor li husi dalan sai Presidente República atau Timoroan hotu hakmatek iha pas no estabilidade usi Manatutu Adaza Vieira hato reportaje.